Abantu bikumye usire amaboko hejuru ukomeze. Ababoss binashobotse bari narabusuye umuntu witwa Ziranotse ngaha tumenyane binashobotse cyabona kaze kugizina wiriye cyabona kaze kugizina wiriye Imana ikunda banyu umasiga amasi zero hagera mu majyana we niyo MC aya makasi manesa bije Delegandi Oleg ngirije kuri tablokatia Oleg ndubaza siya ngibyo ubutizi barabizi muri pozentana wanzonze icyari cyose wanzonze reka shimire ishoro ngaho natambuye aho bari hose saluti tambuye ndira mu mapicha nshoro wewe urabizi shimire kandi na komiseri Ben ahari hose saluti twagi kugira semi live sibyo kugira semi live mumeze neza hari inyuma mumeze neza mumeze fresh hari ya mumeze fresh twagere rero sibyo ayo tugere na doctor DJ tugere na doctor Joe ndakaze kugizina mwiriye kora tumva Joe ndakaze kugizina mwiriye DJ twende Narazibagira LG Olege no Zena doctor Narazibagira Narazibagira kupasa Yes jamai When I was over the shop Now I'm over the shop When I was over the shop Ziranotse barabona ibintu byari ku rwego rushimishije Sioni Penera Metre Mumbayo n'abandi benshi
abasigare bose ko tume abandi bose tumenyanira ganda beze sibyo bize tugende na boss sibyo yo right now ndemo tusema kwa hejuru antuka vraiment utafurahi sana tusema kwa hejuru DJ 23 having you be policy baby you want to have it see then solo karelo kuri baby inoti baby solo karelo kuri baby solo karelo kuri baby uwego ni inoti let's go. Barabizi ababana n'ibisigo zani noti muzeheti naho yobiki DCP oya sihomba mboka ndazizi gukoma kwibomba ukavuma ukipenda maselect kuna demu za mapeti imani ni pamba wala kila muziko apata takata ili kufuga ikwande na kata Doctor, you know it's my name. When they call it, say no more, no them say no zimasane. One by one, abana pigie hewani. Urumuna garagara kila ndibana bana. Aho mbali. Ni upanshaka kuba. Kora yugure. Nyarusa bike. Kora yugure. Kora yo suke mumke. Antuka frame furahi sana. DJ wanzonze injari ibyo byose Oscar Fashion wanzonze injari ibyo byose wanzonze watoto muko power watoto muko sawa reka ndamutse abantu bose DJ naravyibagira reka shimira umuntu witwa Oscar Fashion shimira n'abantu bari bicaye mu cicaro cya Banco Binoti nibagiye n'umudamu wacu ndabibagiye izina mugabo turazinanye Banco Binoti ndashaka kwashika sorry gatonya Banco Binoti ni muhira arabizi ndafite indirimbo yagize ya Banco Binoti ndafite amashow ndafite amakermesse menshi amatourne murakoze cyane nibagiye cyane wasiri DJ nibagiye cyane wasiri aho uri hose mu gihe turi mu bukene bw'amabajaji
abanyeshure upfa gutelefona Waziri aho uri hose uvuga yagushikiriye amashimwe kuri Waziri ababosi binashobotse tuvugane DJ tugende nande wazonze twese wajakaze twese Gwego LC Oleg Bakopu Yachi Shora izagenda kumbwire son urabizi ko na myaka ijana zamara kwisi tubitsa amadara ibintu byitwa gusara kususa imbere ukifite amakara mubwiye ko nta gikwenyeganya ntabyo yakwifusha nsaba nimeho akeka ko mfite dinero kandi ntabwo azi ko ndi gengegenero What am I doing? I am a yellow. One time, two time, I'm beat up a kilo. Papa, two. Eyo DJ twagiye Hallelujah Imani kuna bayo kuma mashi Tema era mubayani OMC Olege Ay Yesu kama kabizu OMC Olege Bebe sate sakubeni Ili tutobibona umusi w'uherejo Senga abakristo naze biriho Oh my God ushaka ubugingo Masora tokinga Pastor smoking Picha posting Tumufasha guseringa Urakinga Tukominga Gerageza kurwanya umubisha Egera umukiza Kuko niyo nzirishika Abo turi kumwe bakwezi Yeah.
Manaya, manaya, Kwabuka, manaya, Kwese, manaya, Uku, neza gila, Atake, mana, neza gila, Ebana, neza gila, DJ. Nuko Yuda amaze kugurisha Yesu, araba Petero mu maso, maze aramwegera aramongora n'iciri kuze ati reka ndabisubiremo. Nuko Petero amaze kugurisha Yesu, urumva? Nuko Yuda amaze kugurisha Yesu, araba Petero mu maso, maze aramwegera aramongora n'iciri kuze ati Shetani n'umwana mubi mami sorry ntabarinje ni shetani aratuma abantu bagira ibiki apari sese tu DJ nabyibagira reka mfate umwanya mwiza wo gushimira abantu bamara hafi n'ibintu turacyari abajene turacyari abanyeshuri bankopuna ababyeyi Inesi abizi ndafise indirimbo ya Bankobu azobishikiriza handi abayumve abatikore amatua igihugu cyose habareka abafite umwanya mwiza wo gushimira Ranjye Ruramba kuva muri Belgique abamushyigikiye tumukomere amashyi reka nshimire kandi Bojape reka nshimire abantu bose bagiye batandukanye reka nshimire Mvura Dinamo umuririmbyi ari muri timu yanje ubona ndabasabye mu gukomere amashyi Jeno muririmbyi ndabutse management mugabo ndiko ndarangije kwegeranya abandi baririmbyi bafite impano kugira ndabashikane ku ndoto zabo sivyo hama abasponsa ngabo ni ngabo dufashe kuzoshika ibyo twifuza kuko rugwaruka kashimire kandi mutoro wabo bagenzi yitwa Peter ndabasabye mukomere amashyi menshi abakozi tumenyane Bankobu ahiri hose tumenyane kabisa kandi yarakoze kuzana inoti ni service yorohereza abanywanyi aho bari hose kuriha facture n'ibindi byinshi biboroheye hama turashobora kugenda n'indirimbo yitwa gute delegation abanyeshuri bari ngaha dushyira amaboko hejuru delegation oya akabazo delegation abakurikiranye delegation indirimbo imeze gute nziza wapi nziza ego nibaza nari umusesitari nk'ibyageze mugabo leta abyeyi leta mozi turashimira kuko irumva akamugurwaruka ndabona yuko abariho umutimvira neza mugabo leta abyeyi irakosorwa kugira abakure bari ku murongo mwiza turashaka kugendana delege jene kare abanyeshuri niho muri ababaye abanyeshuri niho muri bize Unutsize nizeko Oye, Bamwe akumanya waheze mugabo jewe kumenyekana n'abantu banje sivyo kugira abamunezero ubwiziki ukwiye sivyo sishaka kurasondeka ndazi ko natera kubera umunezero kuvanira stress jewe ngani issue yabyo rero n'abarambiye ziri muri Burundi nakoze ibintu bitandukanye nawe kuri iyi baranzi